basi umurebi wa Rubirizi ni center esage turi tutambura turi umusiri gwa vanera turi wa chairman David Kanchiruho azati mbona yakambi vanera no bwira Akatare wari na yongera kuteka mamani no turi tutemba kugira ngo tubase kumufuna araside kiturgumize mwa aha ninga nyebembera nyine umutabano we yaha arena antwara yoko musiri sirwamani gwa vanera no muhinji we bikizo ariyo wenka ninga yene nabandi vanera na mujukuma no sirwamani muno soto wawari akazankai doctor ndio ni tambani zo musiri gwa David Kanchiruho David Kanchiruho chairman LC3 baganje jimbikire chairman kawanserekere byo bugiga kamba munywani wawe okunkore kiniki ndio musiri gwa chairman LC3 turi ntembo ko rugura ine nebihimba bisikogere kibazo cyangwa umusiza egomba rero kagiri yaje maraho ninga ikibaza ukakikoro kiriyo mbiya makuru David Kanchiruho no wogwe njyamo muri aramusanga umusiri gwe ora kandina no okugwa ati orono kora cha ati niyo ningezo kubyara vanereji nigezo kubyara vanereji vanereji ikoma yagira yajyandi berano ngingo natingiye ugezo kuyango umusiri guna nyabugarza ho busya erinisomero abana tuba kudisisa kandi abana tuba kudisisa buko mbagimanya binja bo mu kintu cyo mukimenye cy'ibintu cyo budisa ate ecyo kingwa kandi kachidibiri ekingwe iki kandi ndio rino yongera ekingwe kitidibiri abo bwe kitadibiri owaza kwete izo mbihingwe bitwine ko mu district ya Rubirizi itaro kingwa ekitwine hati currently icyo kwasa kugira ngo noguza no ihamu kero no juguza sente ziringira mitware 2 mbona ati kirya hagati y'emitware 5 okugaruza higuru mbona wangira ngo ekingwe kidibiri emitware 5 wa omukiti kimwe keshi nikibasa kuhereza kero ezitano cya muri 5 kuzomura 20 kiba kimanyisa uno waguza kwa emitware 5 iki kimwe kine capacity yo kubasa nangwa bwa kero 5 kweze emitware 25 ahakanya kachaka mbo tugumisiza ziriye mbera so ezembera tugumisiza still nesinte zeroho nesinte nyingi aha muhinji tisikakoremesa kuguza kushomesa mwana wawe tikakoremesa kutwara mwana wawe university aha bokuba wasiya kero za 10 nicyo kimasa ngo ahakache ezo no miliyoni 5 mbona miliyoni 5 mwana nabura kusayishomero nabura mwana ko kujwara nabura ko byamaje nobura kugura hamba batokombeka hakaju so mwenu kingwe kine sente kandi nkitwe abamataka gaje zirenga bamache tutwarakire akanya kache kandi usharuraho changu na mnonga hatu bw'amataka gitu gaje ngaho mu rwizo umurebe wa Rubirizi center chairman twamugobo go tutwamwerezana na kugira ngo tuzako tutwamenyesa kugira ngo tuza kumuyika ko gatoja katumuronde no manyabe bimbeze kaba waje tukomuyika wamwereza kandi kasana na manyane professional journalist na amayongo byonke chairman wagira ngo tugendera ari yecu abahingi no rango ikiyingwa batorana bamangu n'emitwara 25 bakawagira ngo tuntu kwantusima abakiri mu kwinge saye nkiyo ko mwebembeze ati nko mwebembezi notekwa kusetinga kuba example
y'abebembezi abagenzi bawe kandi n'abantu abari kwebembera kureba ngo waba icyo kurebera hati ekihingwa ekiko kukinga nko mwebembezi kibanyisa ngo hatena n'umuntu nawe owe nyuma ajete chairman witu obwahingira iki kihingwa na wamweta wana omwegesa utati ni reka tuhinge iki cyo kurebera hati no mureba nka braza wanje ubu nde na wa tiyontu ntwegesangana uku vanata yakwasa kugirebera kandi kugira ngo tukuza gukora imirimo yindi n'umuntu ahaka no basakuza haka kandi yuko urumurimo gwawe kandi ugurugeho sente kandi mwamukire n'umukora n'ingama amahereza tiyo tukora mbasogumiza mwe n'umukora ndigana no kugira tureke kusisovuye so menu hata buryo nuko burubutyo kandi nuko twaza okura ngo twahinge kingwe iki kandi twakindura icyo muri nuko kuwakireba kuko waretwamo naro umusiri gure gw'amani munonga kuri kuko waretwamo ibyo ningezaho guhindura umusiri umurungi gw'amani kandi gurumurungi konka mwenu hati noreba tuteganisibwa abashuma mwe n'abashuma jeje berahari niho tugeze kugifurira kugita hihi kureba ngo abashuma neza gumizamo ne kuwatane gumizamo iyo ne gumizamo negenda taro kugira ngo nefuna mu buzibu kugira ngo ne nyangara mu gace tuyibone imvura kari gumizamo igenda mwenu n'ekingwa kirungi wara cyakuteganisa kandi ukifuru kiteko umwanya ukura ngo tubango obobero ryo mbwebembozo utakagize kugira ngo atukokore n'ugendera kumara tubango tubone cyo kora just no focusing amunonga abi bubimbize kuko ni ndafanira ni inkuru obinufuna bwire kikora ngo nuza kunuyo mbantu kabebembera kabasakira hamwe no kurebeka ngo nuza kuno mukwinga vanira bano kuruga kandi ntakagira mbwebembezi abazire banje bakankuza bakumanyizo gukora nimanya kwekora kandi nkuzire ninyekora imirimo yanje umbwebembezi ubonka namareme imyaka 10 nkozemo ikisanja kimwe cyahwaje nakorana neki nakira successfully konka ubwire bwinji n'ibintu by'ubwiga byanje binyine nebinyekorire okutahe okurwo mikono yanje omu kandi mikono yanje omu koziremo ibintu birebuka n'ibyo bitari binji munonga konka at least minorutoche uruko kureba kandi kiraha umoko kuza nakurukurambuzo kariwetegereza amakabagara bahwaho wareba ubwombekere n'amakagamani baciye person taro banda abakwingana mbweno hati kandi twashuma twagumizamo nayifa wareba yishomero ruho kandi kutugumizamo naho rutocho rundi ne famu mbweno ebi nebintu binayikorire kandi kutandukana kare nango ndibona bindi umusigazi ibintu ebi kabani ndikora ahabukwenda kugira ngo nyense yanje etabambi nabwe cyo ningeze gukora kandi twirinde kwate wese mu detu tumarira koko rono uri atuguna umusirwe w'ibihimba umurebe wa business center barana bagize kurekana babyara mu kantu reba munane bitoke ekinchoreka ukureka ngo twaje no misi no kora ngo promoting agriculture akandi koko kubona ukireba ngo waje no misi ko no following no ko no manya binje munonga egitu kitana cyo kugira ngo tubente tuvugana abantu batari bamwe na bamwe ubwo no mukuru David Kanchiro kandi yabasoko naje no misi ko natsobora nuwo mwaberukiye person we gombora yakatanda kandi umuntu agerezo kureka ngo egombore je na jirobinjira munonga nubo kurati side ni n'amasanyarazi garunga je misi no kubona gaka akandi agerezo kombekana n'icyombeko echegombora kugira ngo abantu basokwana bafano okuteseza kandi basokwana urwa ombupangisa nibo twamugwaho kunka ensonga y'amane yatureta kunuya nibo twamusanga umusiri nayo twakugira n'umusiri ko tujumuishaho abasokwana je n'umusiri no kutugambira wewe bariko no je n'umusiri ko no following